Dr. W.R. Kharlukhi, ubade MP ke Rajya Sabha ne Meghalaya, ula plie ïadei projek hapo ke MP lands arhajar arpsau arhajar arpsan mat kawai ke projek hapo ke Chief Minister Special Development Fund CMSDF arhajar arpsau arhajar arpusan badru ula pelai paidbah ya kawai ke ambulance napo ke skim CMSDF arhajar arpsan Rangthong Southwest Kasil District kilai teligi projek ki kynhun ya ke jingsiang dobilan ya ke pelau jong ke Rangthong Community Hall bat ke jingshna ya ke jingker na ke benta ke dorbar hall Rangthong kabala mang shipau lang kawai hapo ka skim MP lands araja arpusan bat ke jingshna ya ka kenro jong ka dorbar hall kaba lamang kandai lang na ka CMSDF araja arpusan Dr. Kharlukhi habakran hakani kesni ulero yung menteri ke shnong Rangthong ukit borlang nongram ubalatri shitom banwan ban budin bat ban wanra iki kampen roy na kabenta ke shnong Rangthong hakani ke program na wan banyashim bentaru da ublong development officer video ke Mawphor CNR di blong uba ai laurenyeng menteri ke shnong Rangthong uba kit borlang nongram ki dekat ke executive committee jong ke dorbar shnong Rangthong ki kena school ban ki paidbah nongsynshar jong ke shnong Rangthong Khubor bergerak buat plie ketika dia mah intab ini buat itu kita buat lagi kita kemudian yang nak sekolah di dalam rekat ini nanti di dalam kepala ini di dalam tadi ada dokumen menunjuk kejadian yang sosial di Snong, cuangan politik semua betah di kekap dengan dapat dokumen bangan yo kemenang buat itu lengkap lagi ini kepor ban plie ya kenika seng kenika tai kalau menjadi kumung ke ïadei bat kumung bagai Chief Minister negara Chief Minister macam leadership tahu Chief Minister yang sini juga hubungan dengan kabel pun kita beri semua Chief Minister Lyngba dibakit berpenjor di ambulans bahkan peneliti begini dengan penjara kerap kamtam hati por juga dan kami sekepang kita dan kita ini berisiko.